na washa asempo atu foundation no yetimi ka to say ma ye digging fee no wodi asowebo fom no ye bejew ansa no watu foundation ansa kra na wo be sha asese wo si dan no so eno so mo bejew na abusa mo say na adan mo ha no say mo say an say woni ha ye asase no da bi ye nenam sa ye ne ye gbo ho ban enti ye behwe so obi ama ha so on na wo medi nsamone enti boa ye nan so so ye moa no ma kan sa anti de wo so so obehwe na de ama wo mo enti wo se wo ba Gomoa East ene ne mpotem a sa na ekoso ka so anso sa enam suma nananom ne mpanimfo ene assembly a omo ewo Gomoa East no wo mo bu afu wo mo se afri na ekro langard sembia mo hia bi okro dua ne mo digging fee wo mu hia bi wo ho enti efri na ekwo wo a wobeto asase ewo Gomoa East ene ka so ne mpotemo na wo ba besi wo dan bi ana obedi udwuma bi no woni langas fo ni asem wonu obi ani digging fee bi ho asem so wo hu so obi ya saade ne bia report ma posifo enchinom ensemi mu abankra pania owo Gomoa East won manyamfo Solomon da kokwam eno ne nsentwefo abonkomo a ensem wode eto yanim no ebini digging fee wo abo anu bio there okwagina site obiri sidan okwagina hotel okwaji digging fee yetwem digging fee biara hotel waje no nhihye aban there ito wasase ima woye windencha ana wasai plan mwode hye wunsema ahimfie ho ana abusuafie ho na lutia dem wo signing fee no na waze oya digging fee no onfenka ho ho ara na fitua ho if you hope we a obiara nchese obiara nko bebi there orkwaje oya digging fee Gomoa East police fo na security fo mpanyimfo ana nanu ina waje pin na ka ho no yeso obiara no mu there ogiangina bebiara or tata nkrofo de origi digging fee yeboso mu de re langard asem ahwene ya na akekere no pe ne boja dodo ye de no ho nsu de befro mu langard asem na digging fee ye twem ye pede ye de yenyi di project biara obiara ye no ye di ekiri enti ade biara re ya oye construction sem re twa foundation re to wall re to blocks re tiling biara re ya oye construction no aban ni hihye mu no dem zamani na oda assembly yehu na yedi yeyi de ekiri bra na bema hen information na yanji dem record no na yenye security fa wo ha no yanka yetam mbata ho na yenfa yeyi nze ekiri na yanhwe obenyi na obebe gina ho de sebe ono arba ba ye langard abaji digging fee ewo ho langard ene digging fee sensem bi atwam ewo Gomoa East ka so ene ne mpotemo enti DC ya ohonom yewura kwa nanum nsam enie jo mame na we de atew